Того року ще уписують діти, котрі народжені від 1 марca 2007 по koniec februara 2008 roku. Na upisu rodiči treba že bi pridali vývod z matičnej knjižky narodzenih, potvrdzenie o mestu prebuvanja za stalno, lebo fotokopiju osobnej legitimaciji jednoho roditelja, odnosno staratelja. Dokaz o zdravstvenim prepatrunku djecka, jak i potvrdzenie o zakončenej pririhtujúcej predškolskej programi. Na upisu potrebne zakazať vypitovanie budúceho školára pri školskomu pedagogovi lebo psihologovi, co predstavia osnovu za daljše provadzenie napredovanja djecka. Na preverjovanje porihtanosti za rušanje do školi muša pojsť djeci starostci od 6 po 6,5 roki. Toto preverjovanje okončuje školski psiholog, kotri može odrediť skorej časovi upis djecka, jak i odkladanje upisu za 1 rok. Zakon utori, že djecko kotre starše jak 7,5 roki, a kotre prehorotu lebo drugi opravdani pričini nje upisane do peršej klasi, hodno upisac do peršej lebo odvitujucej klasi na osnovi preverjovanja jeho znanja. Za rodičov, kotri na rokom lebo bez opravdani pričini nje žadaju upisati djecko do školi, zakon predvidzuje karu od 5.000 po 25.000 dinari.